Ajmo, 3, 2, 1 i... Ho-ho! Ne seri! Jebem ti život! Ajmo ljudi, 3, 2, 1... To lutko! Zdravo ljudi, šta ima? S vama je ovdje Pain. Dakle, pre nego što počnemo sa videoklipom, da vam samo pokažem šta sve imamo da otvaramo. Kao što vidite, ovo ovdje je trenutno Orochimaru. Znači ovdje imamo da otvaramo 2 Giant Chesta, Magical Chest i Legendary Chest. Ono što je najvažnije, najbolje i najslađe. Tako da, ajde da pređemo na drugi akaunt. I evo nas ljudi na glavni akaunt, a to je Mr. Veličanstveni Pain. Znači ovdje imamo Legendary Chest, imamo Epic Chest, imamo Giant Chest, imamo Magical Chest. Dakle ovdje bukvalno imamo sve moguće chestove. Još samo fali ovdje, dakle, Super Magical Chest, s obzirom da nemamo 5 slotova. Znači da smo primorani na ovo. Znači to je to što se tiče Paina. Ajmo da pređemo na pakleni akaunt. Zdravo ljudi, evo nas na pakleni akaunt. Kao što vidite imamo apsolutno iste chestove kao na Pain akaunt. Ovdje imamo Magical Chest, Epic Chest, Legendary Chest i Giant Chest. Dakle, bolje od ovoga nema. Kao što sam rekao, jedino da imamo Super Magical Chest, obzirom da nema 5 slotova, nego imamo 4. Znači, primorani smo za tako nešto. Dakle, ajmo sada da pređemo na zadnji akaunt, a to je Pain Games YouTube, ili pre je bio Baby Pain. Tako da, ajmo da pređemo. I evo nas ljudi na zadnjem akauntu, a to je Pain Games YouTube. Kao što vidite, ovdje imamo Super Magical Chest. Baby. Znači, ovdje imamo 2 Magical Chest, imamo Giant Chest i kao što sam rekao, evo opet ću ponoviti, Super Magical Chest. Baby. Znači imamo sve moguće chestove u ovom klipu što se tiče otvaranja. Također ćemo skupiti Grand Challenge Chest. Imamo, ja mislim, i Chrome Chest ili Classic Challenge Chest. Ako zna crka, više ne znam ni sam što pričam. I šta više imamo da otvaramo. Uglavnom imamo masu toga da otvaramo. Videoklip će biti baš dugačak. Tako da uzmite kokice i pripremite se za jedan veoma dobar video klip. I ajmo da počnemo laganim korakom. I evo nas ljudi na Orochimaru account. Znači evo mi laganim korakom, pre toga malo glasić da namjestim. Može. Evo ako ljudi, ovdje imamo 2 Giant Chesta, Magical Chest i Legendary Chest. Znači ludilo. Također smo spremili ovamo Chrome Dual Challenge od 38 kartića, tako da ni ovo definitivno nije loše. Pre nego što počnemo sa videoklipom, zamolio bih da lajkujete video, da vidim da li ćemo dostići 1000 lajkova, jer stvarno sam se potrudio maksimalno da pokupim svaki chest mogući najbolji, to jest da ne bude otvaranje silver i gold chesta, dakle da svaki chest bude onako perfektan, savršen. Jer koliko vidim da nijedan youtuber ovako nešto nije uradio, jer zna sam da je veoma teško, to je znamo mi svi koji igramo ovaj Clash Royale, da je ovako nešto veoma teško skupiti. Tako, izvinjavam se. Tako da vas ja ne bi previše gnjavio, ajmo mi laganim korakom da počnemo. I ajmo mi da počnemo sa free chestom, laganim korakom. Goldić, nije loše, 2 gemića, samo malo glas, mislim da je dovoljno. Mini pekica, opa, ovdje nešto može da bude. Nisam tolike sreće da me baš na početak usere. Goldić, dobro. Elixir reflektor, može. Mortar, level 1, toga mi nikakva korist od toga. Alaj. Ajmo sad da pređemo na Challenge Chest. Chrome Dual Challenge Chest.
da krenemo lagano i ajmo. 880 goldića. Tesla. Dobro. Minion Horde. Dobro, dalje. Wizard. Ja mislim da će ovdje da bude Epic ili Legendary. A vjerojatno će da bude Epic, mislim, nisam toliki srećnik. Ajde vidimo. Giant Skeleton. Pa dobro. Ajde, svaka karta je dobro došla. Ajmo sad sa Chrome Chest da počnemo. Dobro, ajmo dalje. Gemić. Dobro, 32 arčerice. Dobro. Minion Horde. Dobro. 3 Musketeers. I Freeze. Dobro, Freeze može. Freeze mi treba. Ajmo sad sa Giant Chest. Goldić. 100 Giant. Dakle, ništa ovdje neće da bude. Dobro, Minion ne može. Minion nem da. To je dobro. Fornas, dakle, ne koristi. Bez veze. Ajmo sada drugi Giant Chest. Dobro. Opa, odmah ovaj Epic. Dobro, nije loš. Bomb Tower i Barbarian. A dobro, nije loš. Ajmo sada da krenemo sa Magical Chest, da vidimo što tu ima. 750 goldića, 13 Royal Gianta, Fire Spirite, jeben ti mater. Dalje, Tesla, može, Hog, Clone Unlocked, mada nisam ni ljubitelj Clone spela, ali dobro. I ovdje neće ništa sem Epic, Guards. Pa dobro, barem je Ice Golem je tu bio 14 komadića, što je ekstra i fenomenalno. Dakle, ljudi, evo nam Legendary Chest, sad pre nego što ga ja otvorim, ajde vi fino svi u komentaru napišete šta u stvari mislite da će ovdje da iskoči. Ja volim, dakle, iako imam Graveyard, volio bih da ga dupliram, ali svejedno mi je. Glavno imam Graveyarde na Orochimaru, pa nek bude šta bude. Tako da, ajmo mi laganim korakom da otvorimo ovo čudo. Idemo. 3, 2, 1 i... Opa, Lava Hound level 2! Nice! Nije loše ovo tako mi boga. Jer Graveyard i Lava Hound dobra kombinacija. Level 2. Još sad da digne Mega Minion i to je to. Dakle, to je to, ljudi, završili smo sa Orochimaru, a sada ćemo da pređemo na drugi account. Vidimo se za sekundu. I evo nas, ljudi, na pakleni account, a ovdje imamo Magical, Epic, Legendary i Giant Chest. Također imamo i Chrome Duel Chest, da vidimo šta vamo imamo. Dakle, ovdje imamo 61 kartu, dakle, ni malo nije loš chest. Malo mi je falilo da stigne do 12-ice, ali dobro, nema veze. Tako da, to je to što se tiče ovog uvodnog dijela, što se tiče paklanog. Ajmo mi laganim korakom da počnemo. I ajmo da počnemo sa free chest, jer je stvarno najgori chest. Ajmo. Da nije glas malo jako pičku materinu. Tako. Dakle, Elixir, Reflektor i Tesla, dakle ništa. Dakle, čim vidim dvije karte od free chesta, ništa od toga. Da vidimo ovdje, opa, 3, dakle, gemići i da. Ostalo ništa. Dakle, Barbarian Hat, dalje. Royal Giant. Pa dobro, Royal Giant nije loš.
Ajmo sada da krenemo na Chrome Duel Challenge Chest. Bogu mi nije loš, dobar je. Dobar gold, definitivno gold je dobar. Elixir reflektor, mini pekica, bomb tower i minion horde. Dobro, zna sam i da neće biti ništa jer nije bilo ništa od common, ali dobro. Ajmo sada krenemo sa Chrome Chest. Goldići, dobro, 2 gemića, nije loše, 11 strela ili arrows, dakle farbal rare smo završili, opa, 56 skeletona, znači ovdje može da bude nešto, majku ti je, ja rekao da me usere u klipu, ali dobro, nema veze. Ajmo sad mi laganim korakom da pređemo na Giant Chest. Dobro, goldić, opa, pekice, smolo nego mini pekice. Opa, je golem, dobar. Night, bez veze, VZV. Ajmo sad da krenemo na Epic Chest. 1 guards, ovaj što su povećali Epic. Neka 2 baby dragona, tornado i bit će sada masu 12 vještica. Ništa od toga ne koristi. Light, nema veze. Dakle, ajmo sada Magical Chest. Dobro. Bez veze, dalje. Bez veze, dalje. Opa, Royal Giant može, to može. Dalje. Barbarijani može. Idemo dalje. Bez V. Ništa, sad će samo Epic da bude. Pa dobro, 4 pekice, nije to ništa loše. Sad ide ovo najslađe, najljepše. Sad prije nego što otvorimo ovaj chest, napišite u komentaru šta će pakleni da dobije. Samo da ne bude Ice Wizard jer ga već ima na level 2, tako da sljedeća karta bilo bi ono bukvalno bacanje BZV. Ali volio bih da bude Ice Wizard ili princezica. Ajde vidimo šta će da bude. I jebem ti mater. Dakle, baš ona karta koju ne želim, baš ta karta dolazi. Majku ti tvoju kalejsanu. Ali dobro, ajde, svaka legendarna karta je dobro došla. Ko zna, možda Ice Wizard nekim čudom pokupim pa bude level 3. Nikad se ne zna. Tako da to je to što se tiče ovog akaunta. Ajmo mi da pređemo na sljedeći akaunt. Tako da vidimo se. I evo nas ljudi nazad. Ajmo mi lagano. Malo glasnije u redu. Ajmo da pojačamo mnogo. Smanjimo malo. Može. Evo ako ljudi. Sada smo na Pain account. Ovdje imamo Legendary, Epic, Giant Chest i Magical Chest. Dakle, isto kao na pakleni account, samo drugačiji raspored. Ajmo da vidimo što imamo na Grand Challenge Chest. 185 kartića, nije nešto, ali dobro. Moglo je bolje, ali nema veze. Ajmo sad vamo na Tournament Chest. Ovdje sam igrao jedan turnir, problem tome što sam kasno ušao, ali dobro, nema veze. Ovdje imamo 15 karta kao što vidite. Ko zna, možda nešto iskoči odavde, mada čisto sumnjam. Možemo dobiti 1 ili 2 rare i to je to. Dakle, ništa specijalno. Ajmo mi laganim korakom da počnemo, da vas ja ne bi previše gnjavio. Počinjemo sa free chest. Ajmo. Ništa hoće. Dakle, gold i minione. Bez veze. Mega minion i minion horde. Ajmo drugi, možda ovdje nešto bude. Ništa nije ovdje, isto govno. Drugo pakovanje, dakle musketar i dobro, Royal Giant nije loš, to može.
Ajmo sada za ovaj tournament chest jer ima svega 15 kartića, tako da ovo je najslabiji chest posle free chesta. Opa, 3, ne vidim, muče odlučak. 12 gianta i ovo će da bude rare. Pa dobro, tombstone, nema li se. Kao što sam rekao, svaka karta je dobrodošla. Ajmo sada sa chrome chest, da vidimo što tu ima. Dobar gold, dobro, 3 gema. Opa, zap može, zap koristim. Elitna mašinerija tu, gobline. Ništa, neki wizard. BZV. I ajmo sada da krenemo na Grand Challenge Chest. Ajmo. 5000 arki, brate, ovo je ljepota vidjeti. Royal Giant, dobro. Musketar ne koristim, dakle, Fire Spirit, to moglo bi se koristiti. Goblin Hat, dakle, bez veze. Opa, zap, i ovaj će da bude epic, jel? Ja mislim da neće ništa da bude, neće nas usrati sigurno. Tako, dakle, bio sam u pravu, BZV. Ajmo sada da krenemo na epic chest. Opa, klon tučan, odlično. Tornado, ajde nek bude. Lightning je dobar. I 13 vještica, ujeben ti život, još malo. Vještica level 5, to će mi, ja mislim, biti prva, nadam se, prva epic karta koja će da bude level 5. Pa dobro, nije još bio ovaj epic, definitivno. Ajmo sad na Giant Chest. Gold, dobro, malo glas, mislim da je ok, nadam se da je ok. Golem, dobra karta. 3 musketara i Minion Horde. Dakle, ništa specijalno. Definitivno ništa. Ajmo sad Magical Chest, možda ovdje nešto iskoči. 712. Dakle, ništa. Skeletone, mislim da je Skeleton jedan od najgorih. Fire Spirit je ok. Fireball. Giant. Dobro. Boga mi ništa ovdje nema. Dakle, sad će da bude epic. Trt Milojka. Nije bilo neko otvaranje, dakle nije na legendana, ništa bez veze, ali dobro. Imamo legendarni chest, dakle ovdje će nešto definitivno da iskoči. Napišite dolje šta Pain dobija, ja definitivno Graveyard, jer mi treba, jer mi baš mi treba. Nadam se da ću dobiti to, samo da ne bude Inferno Dragon, kumim te bogom. Dakle, ubit ću se ako bude Inferno Dragon. I ajmo ljudi, ajmo da proverimo ovo čudo šta ima. Ajmo, 3, 2, 1 i... Hoho! Ne seri! Jeben ti život! Vakat je više, majku ti tvoju kaleisanu, vakat je više. Ne mogu da vjerujem, Graveyard sam dobio. Definitivno dobar chest, definitivno najbolje otvaranje legendarnog chesta odavno. Dakle, pre kad sam tražio Ice Wizarda, dobio sam ga, dakle skakao sam kao dijete, a sad se derem ka neki konj. Odlično ljudi, odlično, super je bilo, više nego odlično, prezadovoljan. Ajmo sada da nastavimo ovim tempom, definitivno ovim tempom. I prelazimo na zadnji account, a to je Pain Games YouTube. Vidimo se. I evo nas ljudi nazad, dakle ovo je zadnji account koji imamo da otvaramo. Ovdje imamo 2 Magical Chesta, Super Magical Chest i Giant Chest. Dakle, nema golda, Silver Gold, to ne može nikako da bude. Tako da nije samo da imamo ovo, nego imamo i ovaj Grand Challenge Chest. Nije loša, dobro, moglo je bolje da bude.
A imamo isto i ovaj tournament chest od 4 karte, ali dobro, ono, svaka karta je dobrodošla. I da ima jedan često sa jednom kartom, nema veze, ja se ne bunim, ja ne odbijam ništa. Tako da, sve je dobrodošlo. Počet ćemo sa ovim tournament chestom, onda idemo free chest, crown chest i tako dalje. Nemam pojma da li ćemo da krenemo sa magical, giant ili sa grand challenge. Uglavnom vidjet ćemo. To će da ide redom. Tako da, ajmo mi laganim korakom da počnemo. Ovdje nemamo legendarni chest, ali možda iskoči nešto iz Super Magical Chest, možda nas iznenadi. Tako da, ajmo lagano da počnemo. I ajmo ljudi početi sa ovim turnir chest, jer je stvarno najslabiji. Ono, bukvalno nemamo ništa, ali dobro. Ajde da otvorim. 28, 3, dobro, dobili smo jedan red, to je farba. Ajde, možemo reći da je dobar chest bio. Ajmo mi sa ovaj free chest, dakle, ajde vidimo. Ništa. Dobro, Ice Golem je dobar, i Archerica je dobro. Mislim, ono ok, ali više volim kad vidim 3 karte nego 2. Ajmo još jedan. Opet ovdje ništa. Hog Rider, ajde da se donira. I Archerica opet, opa. Mačka mala. Ajmo mačka mala. Idemo na Crown Chest. Jedino što mi se sviđa ovdje gold. Dobro, gemovi nije loše. Goblinsi, otkad ih nisam koristio. Skeleton isto davno nisam koristio, dakle sve to bez veze. Opa, sine, ovdje nešto može da bude. Dobro, ajde. Ajde, svaka epik je dobro došla, ne bunim se. Ajmo sada na Giant Chest. Opa, 3, nešto može da bude, ništa ne može da bude. Dobro, eliksir reflektor, ništa. Neko je žalio se da ne zovem više to reflektor, nego kolektor. Ili transformator. Ajmo sa challenges, dakle dosta je bilo gluposti. Bolume, ovaj nije loš, definitivno ovaj nije loš. 6000 golda, 20 kanon. Bomberić. Mega minion. Dakle, to može. Zap je dobar. 20 musketara. Skeletone. I 3 golema. Iskreno da vam kažem, ponadao sam se da će ovdje da će nešto da iskoči. A dobro, 3 golema nije loše to. To je dobar chest. Ajmo sada sa prvi magical chest. Dobar gold. 2 Hog Ridera. 23 Fire Spirite. Musketar, pa dobro, sve ovo što je sada izašlo dobro je. Barbarian Hut. Tornado. Dakle, ne verujem, ja mislim da treba da dođe 3 epic ili više, s obzirom da je ovdje 2. Ne verujem da će da bude. Šta znam. Ajde vidimo. Ne znam sam. Ali ipak nekako potajno sam se nadao. Ajmo drugi. Goldić. Tombstone. Kanon. Mega minion je dobar. Rakete. Kukumen. Eliksir reflektor. Knight. Majku ti ven. Ali dobro, 4 epic. Bolje 4 nego 3 da dane. Sad ljudi, dolazi ono najbolje. Dakle, Super Magical Chest. Šteta stvarno, ništa od ovih čestova nije dalo ono da me iznenadi. Ali ajde, možda me Super Magical Chest iznenadi. Ajde da vidimo.
Goldić, dobro, nije loše, ajmo dalje. 101 goblina, kao 101 dalmatinac. 24 golema, može, ali malo rare, pričamo. Opa, dakle za 110, 300 smo prešli. Common, dakle ja mislim da smo common završili. 500 je bilo. Opa, sine, 113, 3 musketara, dakle, ja mislim da su sada sve epic. To sine, to lutko moja. Ajmo. Dakle, definitivno ide legendarna. Dakle, napišite dolje u komentaru koju ću da dobijem. Ja želim gravejarde, samo nemoj Inferno Dragon, nemoj Ice Wizard, Sparky mi je trenutno nepotreban. Uglavnom može i Sparky, ali samo da ne bude ovaj Inferno Dragon. Ajmo ljudi. 3, 2, 1. To lutko! Ne seri! 2 puta dobio Graveyard! Jebem ti život, ja ne mogu da vjerujem! 2 puta Graveyard dobio! Ne mogu da vjerujem! Čovječ, sada ti imam na svaki account po Graveyard. Ne vjerujem. Ali ono ne vjerujem. Tako da bit će dosta classic challenge sa Graveyard dekom, to definitivno dakle, otvaranje nije bilo loše, definitivno otvaranje nije bilo loše, jedino mi je krivo što nije iskočilo ništa od ovih Free Crown, Magical ili Giant Chest, od toga ništa nije iskočilo dobro, ali smo imali 2 Graveyarda, i to 2 Graveyarda koju sam tražio, na Pain i Pain Games YouTube. Odlično, sine. Odlično. Tako da to je to, ljudi, nadam se da ste uživali. Ako jeste, šerujte i napišite u komentaru da li volite ovako nešto. Dakle, ovako da budu svi častovi kao pod konac, savršeni, bez greške. Ja se ljudi odjavljujem, a mi se gledamo u sljedeći video klip. Znači, ovo ono. Bye. Dobro, moglo je bolje, ali nema veze. Ajmo sad vamo na Tournament Chest. Ovdje sam igrao jedan turnir, problem tome što sam kasno ušao, ali dobro, nema veze. Ovdje imamo 15 karta kao što vidite, ko zna, možda nešto iskoči odavde, mada čisto sumnjam, možemo dobiti 1 ili 2 rare i to je to, dakle ništa specijalno. Ajmo mi laganim korakom da počnemo, da vas ja ne bi previše gnjavio. Počinjemo sa free chest, ajmo. Ništa hoće, dakle gold i minione, bez veze, mega minione, minion horde. Ajmo drugi, možda ovdje nešto bude. Ništa mi ovdje, isto govno. Drugo pakovanje, dakle musketar i dobro, Royal Giant nije loš, to može. Ajmo sada za ovaj Tournament Chest jer ima svega 15 kartića, tako da ovo je najslabiji chest. Posle free chesta, opa, 3, ne vidim, mučak dučak, 12 Gianta i ovo će da bude rare. Pa dobro, Tombstone, nema veze. Kao što sam rekao, svaka karta je dobrodošla. Ajmo sada sa Chrome chest, da vidimo što tu ima. Dobar gold, dobro, 3 gema. Opa, zap može, zap koristim. Elitna mašinerija tu, gobline. Ništa, dakle wizard. BZV. I ajmo sada da krenemo na Grand Challenge Chest. Ajmo. 5000 aki, brate, ovo je ljepota vidjeti. Royal Giant, dobro. Musketar ne koristim, dakle
O, Fire Spirit, to moglo bi se koristiti. Goblin Hat, dakle, bez veze. Opa, zap. I ovaj će da bude epic, jel? Ja mislim da neće ništa da bude. Neće nas usrati, sigurno. Tako, dakle, bio sam u pravu, bez EV. Ajmo sada da krenemo na epic chest. Opa, klon otučan, odlično. Tornado, ajde neko bude. O, lightning je dobar. I 13 vještica, ujeben ti život, još malo vještica level 5, to će mi ja mislim biti prva, nadam se, prva epic karta koja će da bude level 5. Pa dobro, nije još bio ovaj epic, definitivno. Ajmo sad na giant chest. Gold, dobro, malo glas, mislim da je ok, nadam se da je ok. Golem, dobra karta. 3 musketara i Minion Horde. Dakle, ništa specijalno, definitivno ništa. Ajmo sad magical chest, možda ovdje nešto iskoči. 712, dakle ništa. Skeletone, mislim da je skeleton jedno od najgorih. Fire Spirit ok. Fireball. Giant, dobro. Boga mi ništa ovdje nema. Dakle, sad će da bude epic. Trt mi lojka. Nije bilo neko otvaranje, dakle nije na legendana, ništa ono bez veze, ali dobro. Imamo legendarni chest, dakle ovdje će nešto definitivno da iskoči. Napišite dolje šta Pain dobija, ja definitivno Graveyard, jer mi treba, jer mi baš mi treba. Nadam se da ću dobiti to, samo da ne bude Inferno Dragon, kumim te bogom. Dakle, ubit ću se ako bude Inferno Dragon. I ajmo ljudi, ajmo da proverimo ovo čudo šta ima. Ajmo, 3, 2, 1 i... Hoho! Ne seri! Jeben ti život! Vakat je više, majku ti tvoju kaleisanu, vakat je više. Ne mogu da vjerujem, Graveyard sam dobio. Definitivno dobar chest, definitivno najbolje otvaranje legendarnog chesta odavno. Dakle, pre kad sam tražio Ice Wizarda, dobio sam ga, dakle skakao sam kao dijete, a sad se derem ka neki konj. Odlično ljudi, odlično, super je bilo, više nego odlično, prezadovoljan. Ajmo sada da nastavimo ovim tempom, definitivno ovim tempom. I prelazimo na zadnji account, a to je Pain Games YouTube. Vidimo se. I evo nas ljudi nazad, dakle ovo je zadnji account koji imamo da otvaramo. Ovdje imamo 2 magical chesta, super magical chest i giant chest. Dakle, nema golda, silver gold, to ne može nikako da bude. Tako da nije samo da imamo ovo, nego imamo i ovaj Grand Challenge chest. Nije loše, ali dobro, moglo je bolje da bude. A imamo isto i ovaj Tournament chest od 4 karte, ali dobro, svaka karta je dobrodošla. I da ima jedan chest sa jednom kartom, nema veze, ja se ne bunim, ja ne odbijam ništa. Tako da, sve je dobrodošlo. Počet ćemo sa ovim Tournament chestom, onda idemo Free chest, Crown chest i tako dalje. Nemam pojma da li ćemo da krenemo sa Magical, Giant ili sa Grand Challenge. Uglavnom vidjet ćemo. To će da ide redom. Tako da, ajmo mi laganim korakom da počnemo. Ovdje nemamo legendarni chest, ali možda iskoči nešto iz Super Magical Chest, možda nas iznenadi. Tako da, ajmo lagano da počnemo. I ajmo ljudi početi sa ovim turnir chest, jer je stvarno najslabiji. Bukvalno nemamo ništa, ali dobro. Ajde da ovo otvorim. 28, 3,
Dobro, dobili smo jedan red, to je farbalno. Ajde, možemo reći da je dobar chest bio. Ajmo mi sa ovaj free chest. Dakle, ajde vidimo. Ništa. Dobro, Ice Golem je dobar. I Archerica je dobar. Mislim, ono ok, ali više volim kad vidim 3 karte nego 2. Ajmo još jedan. Opet ovdje ništa. Hog Ride, ajde da se donira. I Archerica opet, opa. Mačka mala. Ajmo mačka mala. Idemo na Crown Chest. Jedino što mi sviđa ovdje gold. Dobro, gemovi nije loše. Goblinsi, otkad ih nisam koristio. Skeleton isto davno nisam koristio, dakle sve to bez veze. Opa, sine, ovdje nešto može da bude. Dobro, ajde. Ajde, svaka epic je dobro došla, ne bunim se. Ajmo sada na Giant Chest. Opa, 3, nešto može da bude, ništa ne može da bude. Dobro, eliksir reflektor, ništa. Neko je žalio se da ne zovem više to reflektor, nego kolektor. Ili transformator. Ajmo sa challenges, dakle dosta je bilo gluposti. Bogom, ovaj nije loš, definitivno ovaj nije loš. 6000 golda, 20 kanon. Bomberić. Mega minion. Dakle, to može. Zap je dobar. 20 musketara. Skeletone. I 3 golema. Iskreno da vam kažem, ponadao sam se da će ovdje da će nešto da iskoči. A dobro, 3 golema nije loše to. Da počnemo. I ajmo da počnemo sa free chest jer je stvarno najgori chest. Ajmo. Da nije glas malo jako pičku materiju. Tako. Dakle, eliksir, reflektor i Tesla, dakle ništa. Dakle, čim vidim 2 karte od free chesta, ništa od toga. Da vidimo ovdje, opa, 3, dakle, gemići i da. Ostalo ništa. Dakle, Barbarian Hat, dalje. Royal Giant. Pa dobro, Royal Giant nije loš. Ajmo sada da krenemo na Chrome Duel Challenge Chest. Bogom mi nije loš, dobar je. Dobar gold, definitivno gold je dobar. Eliksir reflektor. Mini pekica. Bomb tower. I minion horde. Dobro, zna sam i da neće biti ništa jer nije bilo ništa od common. Ali dobro. Ajmo sada krenemo sa Chrome Chest. Goldići, dobro. 2 gemića, nije loše. 11 strela ili arrows. Dakle, farbal rare smo završili. Opa, 56 skeletona. Znači ovdje može da bude nešto. Majku ti je. Ja rekao da me usere u klipu. Ali dobro, nema veze. Ajmo sad mi lagani korak onda pređemo na Giant Chest. Dobro. Goldić. Opa, pekice, smolo nego mini pekice. Opa, Ice Golem. Dobar. Night. Bez veze. VZV. Ajmo sad da krenemo na Epic Chest. 1 Guards. Što su povećali Epic. Dakle, 2 Baby Dragona. Tornado i bit će sada masu 12 vještica. Ništa od toga ne koristi. Light, nema veze. Dakle, ajmo sada Magical Chest. Dobro. Bez veze. Dalje. Bez veze. Dalje. Opa, Royal Giant može, to može. Dalje. Barbarijani može. Idemo dalje. Bez V.
A, ništa, sad će samo epic da bude. Pa dobro, 4 ovoga pekice, nije to ništa loše. Sad ide ovo najslađe, najljepše. Sad prije nego što otvorimo ovaj chest, napišite u komentaru šta će pakleni da dobije. Samo da ne bude Ice Wizard, jer ga već ga ima na level 2, tako da sljedeća karta bilo bi ono bukvalno bacanje, ono BZV. Ali volio bih da bude Ice Wizard ili princezica. Ajde vidimo šta će da bude. I jebem ti mater. Dakle, baš ona karta koju ne želim, baš ta karta dolazi. Majku ti tvoju kalejsanu. Ali dobro, ajde, svaka legendarna karta je dobro došla. Ko zna, možda Ice Wizard nekim čudom pokupim pa bude level 3. Nikad se ne zna. Tako da to je to što se tiče ovog akaunta. Ajmo mi da pređemo na sljedeći akaunt. Tako da vidimo se. I evo nas ljudi nazad. Ajmo mi lagano. Malo glasnije u redu. Ajmo da pojačamo mnogo. Smanjimo malo. Može. Evo ako ljudi. Sada smo na Pain account. Ovdje imamo Legendary, Epic, Giant Chest i Magical Chest. Dakle, isto kao na pakleni account, samo drugačiji raspored. Ajmo da vidimo što imamo na ovaj Grand Challenge Chest. 185 kartića, nije nešto, ali na početak usere. Goldić, dobro. Elixir Reflektor, može. Mortar, level 1, Bogom nikakva korist od toga. Ali ajmo sad da pređemo na Challenge Chest, Chrome Dual Challenge Chest. Da krenemo lagano i ajmo. 880 goldića. Tesla. Dobro. Minion Horde. Dobro, dalje. Wizard. Ja mislim da će ovdje da bude Epic ili Legendary. Vjerojatno će da bude Epic, mislim, nisam toliki srećnik. Ajde vidimo. Giant Skeleton. Pa dobro. Ajde, svaka karta je dobro došla. Ajmo sad sa Chrome Chest da počnemo. Dobro, ajmo dalje. Gemić. Dobro, 32 arčerice. Dobro. Minion Horde. Dobro. 3 Musketeers. I Freeze. Dobro, Freeze može. Freeze mi treba. Ajmo sad sa Giant Chest. Goldić. 100 Giant. Dakle, ništa ovdje neće da bude. Dobro, Minion ne može. Minion ne da. To je dobro. Fornas, dakle, ne koristi. Bez veze. Ajmo sada drugi Giant Chest. Dobro. Opa, odmah ovaj Epic. Dobro, nije loš. Bomb Tower i Barbarian. A dobro, nije loš. Ajmo sada da krenemo sa Magical Chest, da vidimo što tu ima. 750 goldića, 13 Royal Gianta, Fire Spirite, jeben ti mater. Dalje, Tesla, može, Hog, Clone Unlocked, mada nisam ni ljubitelj Clone spela, ali dobro. I ovdje neće ništa sem Epic, Guards. Pa dobro, barem je Ice Golem je tu bio 14 komadića, što je ekstra i fenomenalno. Dakle, ljudi, evo nam Legendary Chest, sad pre nego što ga ja otvorim, ajde vi fino svi u komentaru napišete šta u stvari mislite da će ovdje
da iskoči. Ja volim, dakle iako imam graveyard, volio bih da ga dupliram, ali svejedno mi je. Glavno imam gravejarde na Orochimaru, pa nek bude šta bude. Tako da, ajmo mi laganim korakom da otvorimo ovo čudo. Idemo. 3, 2, 1 i... Opa, Lava Hound level 2! Nice! Nije loše ovo tako mi boga. Jer Graveyard i Lava Hound dobra kombinacija. Level 2. Još sad da digne Mega Minion i to je to. Dakle, to je to ljudi, završili smo sa Orochimaru, a sada ćemo da pređemo na drugi account. Vidimo se za sekundu. I evo nas ljudi na pakleni account, a ovdje imamo Magical, Epic, Legendary i Giant Chest. Također imamo i Crown Duel Chest, da vidimo šta vamo imamo. Dakle, ovdje imamo 61 kartu, dakle ovo, ni malo nije loš chest. Malo mi je falilo da stigne do 12-ice, ali dobro, nema veze. Tako da, to je to što se tiče ovog uvodnog dijela, što se tiče paklanog. Ajmo mi laganim korakom. Ajmo, 3, 2, 1 i... Hoho! Ne seri! Jebem ti život! Ajmo ljudi. 3, 2, 1... To lutko! Zdravo ljudi, šta ima? S vama je ovdje Pain. Dakle, pre nego što počnemo sa videoklipom, da vam samo pokažem šta sve imamo da otvaramo. Kao što vidite, ovo ovdje je trenutno Orochimaru. Znači ovdje imamo da otvaramo 2 Giant Chesta, Magical Chest i Legendary Chest. Ono što je najvažnije, najbolje i najslađe. Tako da, ajde da pređemo na drugi account. I evo nas ljudi na glavni account, a to je Mr. Veličanstveni Pain. Znači ovdje imamo Legendary Chest, imamo Epic Chest, imamo Giant Chest, imamo Magical Chest. Dakle ovdje bukvalno imamo sve moguće chestove. Još samo fali ovdje, dakle, Super Magical Chest, s obzirom da nemamo 5 slotova, znači da smo primorani na ovo. Znači, to je to što se tiče Paina, ajmo da pređemo na pakleni account. Zdravo ljudi, evo nas na pakleni account, kao što vidite imamo apsolutno iste chestove kao na Pain account. Ovdje imamo Magical Chest, Epic Chest, Legendary Chest i Giant Chest. Dakle, bolje od ovoga nema. Kao što sam rekao, jedino da imamo Super Magical Chest, obzirom da nema 5 slotova, nego imamo 4. Znači, primorani smo za tako nešto. Dakle, ajmo sada da pređemo na zadnji account, a to je Pain Games YouTube, ili pre je bio Baby Pain. Tako da, ajmo da pređemo. I evo nas ljudi na zadnjem accountu, a to je Pain Games YouTube. Kao što vidite ovdje imamo Super Magical Chest. Baby. Znači ovdje imamo 2 Magical Chest, imamo Giant Chest i kao što sam rekao, evo opet ću ponoviti, Super Magical Chest. Baby. Znači imamo sve moguće chestove u ovom klipu što se tiče otvaranja. Također ćemo skupiti Grand Challenge Chest. Imamo, ja mislim, i Crown Chest ili Classic Challenge Chest. Ako zna crka, više ne znam ni sam što pričam. I šta više imamo da otvaramo. Uglavnom imamo masu toga da otvaramo. Videoklip će biti baš dugačak. Tako da uzmite kokice i pripremite se za jedan veoma dobar video klip. I ajmo da počnemo laganim korakom. I evo nas ljudi na Orochimaru account. Znači evo mi laganim korakom, pre toga malo glasić da namjestim. Može. Evo ako ljudi, ovdje imamo 2 Giant Chesta, Magical Chest i Legendary Chest. Znači ludilo. Također smo spremili ovamo Crown Duel Challenge od 38 kartića, tako da ni ovo definitivno nije loše.
Pre nego što počnemo sa videoklipom, zamolio bih da lajkujete video da vidim da li ćemo dostići 1000 lajkova, jer stvarno sam se potrudio maksimalno da pokupim svaki chest mogući najbolji, to jest da ne bude otvaranje silver i gold chesta, dakle da svaki chest bude onako perfektan, savršen, jer koliko vidim da nijedan youtuber ovako nešto nije uradio, jer zna sam da je veoma teško, to je znamo mi svi koji igramo ovaj Clash Royale, da je ovako nešto veoma teško skupiti. Tako, izvinjavam se. Tako da vas ja ne bi previše gnjavio, ajmo mi laganim korakom da počnemo. I ajmo mi da počnemo sa free chestom, laganim korakom. Goldić, nije loše, 2 gemića, samo malo glas, mislim da je dovoljno. Mini pekica, opa, ovdje nešto može da bude. Nisam tolike sreće da me baš